hello لومي 100 ሓረጋት ንዝርብ ዝሕግዛና ሒዘ መፅእ ኣለኹ እዘን 100 ሓረጋት ደጋጊምና ብምፅናዕን ብምምላኽን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ምዝራብ ዓቕምና ክብ ከነብል ንኽእል ጎኒ ጎኒ እውን እዞም 100 ሓረጋት ምምላኽ ምትእምማንካ ክብ ምባል ማለት እዩ ስለዚ እዘን 100 ሓረጋት ሓደ ባሕሪ ከቕርበኒ let's go hello ሰላም how are you ከመይ ኣለኻ I'm fine, thank you. I am fine. I'm fine, thank you. ጽቡቕ ኣለኹ ይቕኒ ኣለይ What's your name? What is your name? What's your name? What is ከላገባ ከለዋ ኮንትራክትና What's your name? መን ሽምካ My name is ኢልና ሽምና ንነገር My name is Habteab. My name is John. Nice to meet you. ክልተ ሰባት ተላላለይና እዮም nice to meet you ሁሉ ንሕዶም ጽቡቕ ሌላ ማለት እዩ ቃል በቃሉ nice ጽቡቕ ማለት እዩ to meet you ምሳኻ ምልላይ ባሂብለኒ ማለት እዩ ቃል በቃል ክንፈልጦ ብናይ ትግርኛ አገላልጻ ግን ሰባት ክላለዩ ከለዉ ጽቡቕ ሌላ ስለዚ nice to meet you ጽቡቕ ሌላ where are you from ካበይኻ where are you from ካበይኻ እዚ ከዓ ናሽናሊቲ ዝሓትት እዩ I am from Eritrea. I am from Nigeria. ብምባል ናሽናሊቲ ወይ ካበይ ናይ ሃገር ምዃንና ንነግር How old are you? I am 20 years old. I am 60 years old. I am 20 years ተልና ኣባዶኩም ይብልና old ኣገዳሲ ወይ ከዓ I'm 20 ብሓፂሩ I'm 20 ወዲ እስራኤል I'm 20 years old በዚ ክልተ መገድ እዚ ዕድሜና ክንነግር ንኽእል ቀፂልና making small talk ንብሎ ኣብቲ ቀንዲ ጉዳይ ንቕድሚ ታውና ስኢልና ንዕሎ ዕላላት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ እንዳ ኣውቶቡስ ተራኺብና ወይ ኣብ ሓደ ፓርክ ኤርያ ተራኺብና ስጋዕ ንላለ ሓፈሻዊ ዝኾነ ርእስቲ ልዒልና ንዕሎ ነገራት small talk ይበሃል let's go how is the weather እዚ ሕጂ ፐርሰናል ዘይኮነ ሕቶታት ንሓሰብ ዳይረክት ሓቶ ይትኽእል ኣፀቢቕካ ይትፈልጦ ስልካ መበገሲ ዕላል ጥቀመሉ ማለት እዩ small talk how is the weather weather ኩነታት ኣየር እዩ how is the weather ኩነታት ኣየር ከመይ ኣሎ it's sunny sun ፀሓይ እዩ sunny ኸ ፀሓይ ዝኾነ መዓልቲ ማለት ወይ ፀሓይ ዝሓየለሉ መዓልቲ sunny ናውን እዩ sunny adjective ስለዚ it is sun ዘይኮነ it is sunny ንብል it is rainy ማይ እንተዳ ኮይኑ it's cloudy ደበና ዝበዝሖ መዓልቲ ክኾን ከሎ ስለዚ it's sunny ፀሓይ ዝመልኦ it's cloudy ደበና ዝኾነ መዓልቲ it's rainy ኸ ማይ ክወቅዕ ከሎ ንጥቀመሉ ኣገላልጻ next what do you do ሕጂ ብዙሕ ግዜ ምስ what are you doing የጋግየ ሰብ what do you do እንታይ ትገብር ማለት እዩ ብሓፈሹ which means እንታይ ስራሕኻ what do you do ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚ what do you do for a living እዛ ብምንታይ ትናበር ንመነባብሮኻ ዝኾን ሲ እንታይ ሰሪሕኻ ኣቶ ትረክብ ስለዚ what do you do እንታይ ትገብር ማለት እዩ I'm a teacher I'm a nurse I'm a doctor ብምባል ፕሮፌሽንና ወይ ስራሕና ነገር ማለት እዩ do you like ትፈትዶ ማለት እዩ do you like music ሙዚቃ ትፈትዶ do you like sports ስፖርት ትፈትዶ እንታይ ከም ፈቱ እንታይ ከም ዘይፈቱ ሰባት ኣብ ምሕታት like ትብል ቃል ንጥቀም do you like music ሙዚቃ ትፈትዶ yes I do ዝኾነ ሕቶ ብዱ እንተዳጅሚሩ do you like መልስና ሓፂር መልስና yes I do you like football yes I like gega لكن yes I like yes I do ስለዚ ዝኾነ ሕቶ ብዱ ተጀሚሩ ብዱ ክምለስ ኣለዎ ማለት እዩ yes I do ተላይልና what kind of music do you like እንታይ ዓይነት ሙዚቃ ትፈቱ what kind ጥራሕ ንሙዚቃ ዘይኮነ ኩሉ ክትጥቀመሉ ንኽእል what kind of food do you like እንታይ ዓይነት ምግቢ ትፈቱ what kind of music do you like what kind of book do you like እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ ትፈቱ ምባል እንታይ ከም ትፈቱ ሰብ ክንሓትነ ወይ እንታይ ዓይነት ካብ ዝጥቀስ ዘሎ ርእስቲ what kind of music do you like I like pop I like rock and roll ምባል ዓይነት ሙዚቃ ንገልጽ what kind of sport do you like I like football I like tennis ምባል ከዓ መልሲ ንህብ ማለት እዩ do you have any brothers or sisters ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለውሃዶ ወይ እውን ብሓፈሻ ንወዳቶም ንዋልዶም ክንጠቅስ ኮይና do you have siblings yes I do ወይ ከዓ yes I do ሓፂር መልሲ እወለውኒ ማለት እዩ yes I do ኢልና
one brother and two sisters ምባል ከዓ ዜራ ከነብረህ ንኽእል what time is it ሰዓት ክንደይ ኣሎ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ it is 3 o'clock it is 5 o'clock it is 3 o'clock ሰዓት 3 ኮይኑ ኣሎ it is 5 o'clock ሰዓት 5 ኮይኑ ኣሎ where is the bathroom እቲ ናይ መታሓፀቢ ክፍሊ ኣበይ ኣሎ where is the bathroom እዚ ሕጂ ሓበሬታ ምሕታት እዩ it's over there ተልና ኣብ ጥቃና ዘሎ ብኢድና እናመልከትና ክንሕብሮ ንኽእል ቦታት ኮይኑ ርሑቕ ዘይኮነ it's over there ኣብ ትለካ ንምባል can you help me መሓገዝካኒ ዶ ወይ ከዓ ሓግዘኒ ሓገዝ ንምሕታት ንከውሉ can you help me yes of course ወይ ብርግፅ ከመይ ዘይሕግዘካ ከም ማለት ፖዚቲቭ ዝኾነ መልሲ okay no sorry I'm busy ስራሕ ዘለኹ ኣይተሓዘለይ እዚ ከዓ ፖላይት ዝኾነ መገዲ ነቲ ጠለብ ምንፃግ ማለት how much ንገንዘብ ዋጋ ናይ ሓደ ነገር ሓትከልና how much ዋጋ ናይ ሓደ ንብረት how many ንዝቁፀር ነገር how many brothers do you have ክንደይ ዓወት ኣለካ how many books do you have ክንደይ መጽሓፍቲ ኣለካ how much ከዓ ንዘይቁፀር ነገራትን ንገንዘብን ስለዚ how much is this ተይሉ how much is this እዚ ክንደይ እዩ ዋጋ ንሓታልና ማለት this is $10 this is $2 ምባል መልሲ ንህብ ዘይንፈልጦ ቃል እንታይ ማለት ምዃኑ ሓትከልና what does this mean what does mouse mean ወይ ከዓ እንጠቕሳና ነገር ስለዚ what does this mean እዚ እንታይ ማለት እዩ it means ኢልና ትርጉም ንገልጽ it means ወይ በቲ ሓደ ቋንቋ ወይ እውን ብዘ ሴም ቋንቋ መግለጽ ምሃብ ትርጉም ናይ ሓደ ቃል ንነገር ማለት እዩ ቀፂልና daily activities መዓልታዊ ንጥፈታትና ዝምልከቱ ሓረጋት I wake up early in the morning አንጊሄ በራበር I get up at 7 I wake up በራበሪ I get up እትስእ I get up at 7 ሰዓት 7 እትስእ I go to work at 7:30 I go to work ወይ ከዓ I go to school I go to work ናብ ስራሕ ከይድ I go to school ናብ ቤት ትምህርቲ ከይድ at 7 o'clock at 8 o'clock ኢልና ኩሉ ግዜ ሰዓት ነግርካልና at 7 o'clock we don't say I go to school 8 o'clock no I go to school at 8 o'clock I go to bed at midnight I go to bed ሕጂ ብትግርኛ ድቅስ ኢና ንብል ብእንግሊሽ ግን I go to bed at midnight ፍርቂ ለይቲ ድቅስ ወይ ናብ ዓረፈ ይኸይድ ምባል I study English every day መዓልታዊ ቋንቋ እንግሊዝ የጽንዕ I watch movies every evening ምሸት ፊልም ርኢ I walk to school ናብ ቤት ትምህርቲ ብእግረይ ኸይድ ወይ ከዓ I take a bus ብእግርና ንኸይድ ኮና I walk to school ኣውቶቡስ ንወስድ ኮና ግን I take ምውሳድ እዩ I take a bus ኣውቶቡስ እወስድ ወይ ብኣውቶቡስ ኸይድ ንምባል I clean the house ገዛ እፅሪ ወይ ናይ ገዛ ስራሕ ሰርሕ በኋላ I clean the house ገዛ የፅሪ clean ምፅራይ እዩ I go shopping on weekends weekend ቀዳመ ሰንበት weekdays ከዓ ካብ ሰኒ እስካብ ዓርብ ዘሎ መዓልታት ስለዚ I go shopping on weekends ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዕዳጋ እኸይድ ቀፂለን ንሪአን ሓረጋት expressing likes and dislike like ትፈትዎ ማለት እዩ dislike ትፈትዎን ዘይትፈትዎን ነገራት ኣብ ምግላፅ ንጥቀመለን ሓረጋት I like pizza እፈቱ I love movies I like normally ምፍታው ኮይኑ I love ከዓ ካውን ላዕሊ ዝያዳ ጋኒካ እዚኻ ምትፍቅሮ ወይ ዝያዳ ምትፈትዎ ኣብ ምግላፅ I love movies ኣዝየ ፈቱ ንምባል I don't like homework እዮ ገዛ ይፈቱኒ or I don't like housework ብዙሕ ግዜ housework ሰባት የዳግናሪ homework ኣብ ገዛ ኮይንካ ክትሓዮ ዘለካ ዝኾነ እዩ ናይ ስራሕ ናይ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል housework ግን ናይ ውሽጢ ገዛ ስራሓት ምፅራይ ናይ ክሽነ ኣቑሑት ምሕፃብ ገለ ዝመሰለ housework homework ግን ዋላ መምህር ክኸውን ይኽእል ኣብ ገዛ ኮይኑ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ assignment ማለት እዩ በኋላ so I don't like homework ኣይፈቱኒ I hate waking up early I like ምፅሕና ምፍታው I hate ከዓ እፀልእ ማለት I hate waking up early ንግሆም ትሳእ እፀልእ I enjoy reading ምንባብ መፅሓፍቲ የስተማቕር ወይ ባህ ይብለኒ
ንምባል I prefer tea to coffee prefer እመርጽ ማለት እዩ ምርጫት ካትከልከላ I prefer tea to coffee ካቡን ሻሂ እመርጽ ሕጂ ብዙ ጊዜ ዛን ንጥቀሚና በጌጋ I prefer tea than coffee ጌጋ ዛን እንተዳ ነዋድራልናይ this is hotter than this is bigger than I prefer ተልና ግን ዛን አይንጥቀምና I prefer tea to coffee ካቡን ሻሂ እመርጽ My favorite food is my favorite as ablit الفطوة ماس My favorite food is pasta My favorite food is إلنا أتعزينا الفطوة عند مقبي My favorite دين مقبي راح يكون نقول نتقون هنا My favorite music is إلنا الفطوة موسيقى My favorite sport is إلنا الفطوة عين السبورت كنجلس نخل This is my favorite ablit الفطوة خبطهم عينت زيارة الفطوة مالتي I'm interested in music I'm interested in music الموسيقى قدسي وموسيقى يقدسني يمستني نمبال I'm not a fan of sports fan أفكاري ويدقف ماتي I'm not fan of sports بزحف سبورت أيقدسني I really like it I really like it أزي فوتوي I really like tennis تلنا tennis بحكي فوتوي أزي فوتوي نمبال making request طلبي كم زقبر اللي كم ذهبني لك تحت كلات الذي request نقبل كلنا بيكاب سوات كلنا نقال دلنا كنحط كلنا نتقوم لهم حركات Can I have some water please Can I have some water please ما يدو محب كاني كمالتي May I use your phone May I use your phone لا تليفون كهت كمالادو تليفون يحسب كنت كمالا حكنا May I use your phone Could you help me محجز كاندو more polite Can you help me نايانا Could you help me a little bit more polite? Could you help me? حجز كاندو ويحجزني نمبال. Please give me that book. Please give me that book. كل شيء عزيز ذات ممكن بينا نعمل كتناي. تام تعرفتي أقدر أقبلن وي حبني نمبال. Can you speak slowly please? Can you speak slowly كسر كمال. Can you speak slowly please? نحدا قوانق إنجليزي قوانق خنا ما قلت في الزارة مش مع الساعة نسب كسر هردات فينو. Can you speak slowly please? كسي كارو تدربك ناتو غلطة فيها أسمعنا لهون مبال. Can you say that again? دقيم كارو نقرأني وي. Can you say that again إندقنا ماي. إندقنا روح نقرأني وي كتب لا تدبل كا. ترى لي سمعنا ما لتزي. دهركلت فينها what we said earlier. Can you speak slowly please? How do you spell that? حنت قال نصحفت لنا وي شو محيتني حسب شو نصحفت لنا مspelling تتفينا. How do you spell that? كما يتصحفها ويسبلين صحفها كما ينبال How do you spell that بخما يتصحفها What is this called in English هذا قال انت حمز بحال تفينا What is this called in English إذا بإنجليش انتهي بحال What is this called in English called يبحال ماتيو What is this called in English إذا بإنجليش انتهي بحال Can I try it on كعقنا دو ويكفتنا دو إذا بجدي أبن دخداونتي حانتو قول فون تدعا فتينا يمو عقلنا نيكون مهانا دي مهانا فلت فتنا دينا Can I try it on please كأكنادو ويكفتنادو مالتي I would like a coffee please بون مدل خنيرة وي بون هوني نمبال I think it's great سبوي مثلني I think مثلني ماتي هذا رجز أنا ذي كون كان قال تقولت كلها I think كم ذي مثلني نمبال I think it's great سبوي مثلني I don't think so هاي مثلنن I don't think so كمو نمبالي كمو أي مثلنن حدا قالت لك حسب I don't think so كم تبدل لها أي مثلنن وي كمو أي مثلنن I don't think أي مثلني so جن نتتكسرنا قري I don't think so كمو أي مثلنن I believe it's true I believe أؤمن مالتي أمنت I believe in God نبل أغير أؤمن I believe it's true ها حقي ويتخكلي له أؤمن نمبال That's interesting بهذا بليو that's interesting is بهذا بليو نمبالنا حالة تتقصى نقر علينا كنزارب كلنا I agree with you نتستوى عليه رئيتو بزوح سامحنا I agree with you I disagree ها بنصارو I disagree كل شيء dis نتقال أنصار agree مش سمعي disagree هذا يسمع ويكا I don't agree with you نسبة لها I سامعني نمبال تكون هذا Maybe you are right. فلو حرقت أنياتي كأنها maybe you are right. حدا سبريتون صحابي maybe من البط مالتي. Maybe you are right. حق كنت خليها.
ጽቦት ህልት ኸሊኻ او مثلنا انا كمات ግን sure دي مخانيري maybe ምናልባት ማለት ስለሆነ I'm not sure ሓደ ሰብሪቶም ሳበ I'm not sure ርግጠኛ ይኮንኩን ኣብ ገለገለ አጋጣሚ ግን ንምቋም ትቆሊና ሓደ ሰብ ሪኢቶ ተይቡ ብፍላይ ብዛዕባ ካልእ ሰብ አሉታዊ ዝኾነ ኔጌቲቭ ማሪቶ እዩ በኻል መልክዕ ንቃወም ንኽእል I'm not sure about that أنا قاعد أقول يبلين أنا قاعد مثلاً سخات بلا عينتون كنت كمان I'm not sure about that تلنا a bit negative it depends على سبب كم خمسين it depends كم كونتاتو okay كم تخينوا كون غلي كم تخينوا أي كون لنا كونتات condition فتكرنا it depends كم كونتاتو كاتسيلنا زعبا حلف كنت ضرب كلنا أزيد تزبز حقيقة تفسمون لي يوم تضرب تغنيا في الله نعتو بزع حلف نظرنا normally present verbs متكام لذا أب أسرت إنزل زغزلة تن verb a past tense مهلان مستوى على كلينا أبنت I went to the park I go ليكونا I went to the park نحن استوصنت أوان أو حلو في تجلس I go to the park كل شيء عقيدي مات لذي I went to the park كاب I go to the park total استفعالي رعوت مالي رعوت حلف سنبت ضربت لنا past tense نتكمل لنا I went to the park ناب park كيده I studied yesterday تمالي أصنعي I studied يكون I studied yesterday لذي حلف مهان أبتن verb تن verb regular فعلا إذا خلون تريكون حتى past tense ويك verb to form كنت كمالنا نقيد I watched a movie last night تمام شد فيلم وي سينما ري I had dinner at 7 ساعة شوعته تدري I have زي يكون I had dinner at 7 ساعة شوعته تدري I saw my friend in the gym I see زي يكون I saw my friend in the gym نعركي up to gym ريئو I didn't go to school I don't go to school تخيل تمرتي كيني بحافش مات I didn't go قلنا حنت توصل توان did نايدو past tense للغاني I didn't go to school تمال لبايلك I didn't go to school okay where were you yesterday I didn't go to school تمرتي أي كتكون راح هذا توصل أوان did you have fun تبوق زي رحليفك did كل شيء past tense مهان نستوعب did you have fun تبوق زي رحليفك المبال yes I did عنتوي بدو تجميع حتى ملسي دو يخوني لنا do you like coffee yes I do did you like coffee yes I did okay أبزها did you have fun تبوق زي رحليفك yes I did now talking about the future مساي بزاع مساء مزرابي ويبزاع مساء زملكت بلانات كنزار كلنا نتكملوا عنقوا future markers will مهانو كيرس عنواتي قال استفاعي مساء زملكت لنا جن will تبيزيكيو نقيد I will go tomorrow صباح خيري أبتنا بزاع عارف كنزار كلنا I went لنا yesterday I went مساء جن I will go نتابر will موسى I will go tomorrow صباح خيري I'm going to visit my friend I'm going to wake up I will كلتيو مساء زملكتي I'm going to visit my friend عاركي كبسحيه ويكريه we are meeting at 5 ساعة حموشة كنرخبينا ساعة حموشة نرخب لنا مدق ويقطرات فينو بcontinuous form مساء نجلس ماتي we are meeting at 5 ساعة حموشة كنرخبينا I have a plan حجة tense present tense يجن مدب على النتيجة أول شيء مدب المسائي نحلف مدب على النتيجة لذي present form كاب زع مسائي plan زربنا I have a plan مدب على الني What are you doing this weekend إذا قدام سمزي أنت تقبرها وين تايم مدب عليك المبال I'm going shopping نعداقة خيدي I'm going shopping نعداقة خيدي I might go to the gym ناب جيم خيد هوني might هجي شور ديك وانا وي زي توسنا نقر مهان قلت لنا I might go to the gym ناب جيم خيد هوني نمبال I'll call you later I will call you later دحر كدو للكي see you later بس هنا نتكمل see you later دحر يرغبنا إذا خانوا كان لاقي بجاه زي بفلتهم لا قداسي منه see you later دحر يرغبنا أبتا معلتتيا دحر ترهبتوين كاي تذا يكون عرب مشيت مسارح تاندت فعلها سونا خم ترهب نفسك you can say see you later كدانا غير خلي see you on Monday كده بالنهار see you later قل دحر يرغبنا ending a conversation مسكالشات كتعلل صنيحة كتزارب صنيحة ودي خاخت فعلها لها تبلهم حركات ويتتكمل لهم حركات goodbye تغنيا تشاو نبلو نايم في الليل
ቋንቋይ see you later ክንብሎ ዘለና see you later ድሓር ይራኽበና take care ሕጂ ቃል በቃሉ take care ተጠንቀቕ ማለት እዩ have a nice day መዓልቲ በለልካ talk to you soon ኣብ ቀረባ ይራኽበና ኣብ ቀጻሊ ንብሎ ብትግርኛ ዓይነት it was nice talking to you ዝሓሰብ ክትዕልጽ ኢኻ ክትፈላለ ከለኻ ምሳኻ ምዕላለይ ምሳኻ ምርኻበይ ባህልኒ ጽቡቕ ነይሩ ብምባል it was nice talking to you ከም መፈላለዩ ቋንቋ ማለት እዩ I have to go now ክትዕልጽ ኢኻ ወላ ሓደ ከይወዳ ኾንክል ስኢልካ ክትከይድ ከለኻ oh I have to go now I'm going to work I have to go now ኢልና ገለ ኣማኻይና ክንትስእ ወይ ክንፈላለ ከለና ማለት እዩ let's talk again soon ኣብ ቀረባ ክራኸብ ተስፋ ገብር ኣብ ቀረባ ተራኺብና ከንዕልል እደሊ ከምባል keep in touch ማለት ኮኔክት ክነጽና ኣይንፈላለ ወይ ኣይንጠፋእ ብናይ ትግርኛ ኣብ ባህላ እንድሕር ዳይሬክትሊ ተርጊምና ኣይንጠፋእ ንብል ከ ንራኸብ ንደዋወል ካይ ንግበር ከም ማለት let's keep in touch bye for now ንሕጂ ኣብዚ ንፈላለ ካል ማለት ክራኸብ ኢና ማለት እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኻ bye for now see you later don't forget to like subscribe and share see you in the next video bye for now